Kakasi Students Union mendakasi kakhan atarik ulber arjar arpusau kala pelong ya kejelang khmat jomot tinam jongka khmat jong office embos hakaba kala thang yaki rules and yaki notification na petrikam yaka citizenship amendment act araja khandai kajing thang yaki rules yakabala penmi daka sokar pedang menden kasi kalamat persya yaka jing petrikam yaka CA haka jalla mekhlaya ki rules jongka CA ki ong bakino kinu ki brio ki bawan dapat Bangladesh Pakistan dan Afghanistan kibam day setiap ke Muslim kila banong kinong susnong juk India hadiah miklawan bandrung syari India shua jo usnam arajar khatsau laban dong ni bakasan kisu at kiwi kiseng bala persyabha haka polwon ra ya citizenship amendment bill hai kita kisnem bar hadum taru ong kasang kare persya ya kajing kesokar man pentrikam yiki rules bagi kendon jong kenikaan Hagan ni kajing tang yiki rules adon lang ru ubak sambal jerwa obrang chairman jokan Northeast Students Organization. We oppose! Gorgari! Mata perang! Gorgari! We oppose! Go back! Go back! Go back! NDA government down! 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 NDA government! Get this one. Get this one. Ban petani ban dalam bakla sampai kumaong ba tenun kita. Lada kata ya asam automatically kita kecelakaan. Ya hangun kong bakam kita. Kumanga keren tu punya pot itu diberi buat bian spo. Adalah kita selama yang bursin tong udah nak pok asam. Baik kini nong try bukan buat baterai spo adalah tempat kita. Itu dia dan asam. Tentang gini kabar les dirung sa asam taman yo pot ni kung tay tutusan berbuat ng pok lagi. Cerita kadi ke dak bisa maaf jalan. Yang betar itu orang mengepersa aku suatu kalau ada lupakaan kalau pelong anjubor sekarang kan sengap macam sekau jadi kontrai tremlok ekonomi sebelah koi. Genya petang berkata bat kamtam ngasupa mendong ajala juni. Sesong seperkat ban sebesau sekal jela gelak henti ban hak ban berkeng ban hak batik lakam yok lesi don tak puyur ba ajala USA ki lek ban buat dia tak kasatri yaki bakal kupak belum penuh susnong pura. Cokeri dia bakal ajala.